angka Eppa Sunna'na anjurkan Nabi Muhammad SAW narik toriolo Tinroe. Iya nanti sunnah na narik toriolo Tinroe lingkin lo atoki. Iya. Iya nanti kata lingkin lo abiyo Tinroe iya nanti madari tawang temmallaiseng. Nasa pahmagay, nasa pandra yatimna, tenro mondro atie. Dua jari okuyawana susupurie, dua jari tama ilana opotu mondro atie. Jadi dari kulincing labiang kita Tinroe takkan berjatita, kira cuma dari yang temmallaiseng. Jadi dia tuh sunnahnya dari Tinroe di kilo atoki. Ya kena kita angka apa sunnahnya dari kita dari toriolo kita Tinroe hadirin. Yang pertama antara kita ajak lalu kita Tinroe. Sebelum angka kita tamai aturan kita lupa besok 110 Eppa surat kurang lebih anna sabunna, anna ratuna, anna corona, anna ayat. Kemudian yang kedua, maka kita ajak lalu kita Tinroe. Sebelum angka kita nilai syafaatna Nabi Muhammad letu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, ya, ajak lalu kita Tinroe sebelum angka kita nilai tanpa risalah beradai makbotong risalah makbunrita. Kemudian yang keempat, kita itu ajak lalu kita Tinroe sebelum bukan kay ibadah haji si bawah umrah. Ya, yang pertama itu ajak lalu kita Tinroe dari ko mula kita paham aturan kita lupa besok. Nasabah itu dilalui aturan kita. Tellu passalan apulikan nah. Sepertiga merupakan pelajaran, sepertiga merupakan larangan, dan sepertiganya merupakan perintah. Ia Tuhan kada berunta Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah ini kita baca Allahu ahad apa cicer pada itu narik kenapa tempat sepertigana aturan. Nah sebabnya itu Allahu ahad perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kita baca Allahu ahad tellu pada itu narik kenapa tempat aturan tellu besok 110 Eppa surat. Nah sebab itu Allahu ahad pak tidak ada kau Islam. Tidak ada kau apa yang mapamula anak-anak matigalan untuk teman-teman apa lapangan. Nah sebab itu suratul Ikhlas apa ayat natampu. Maka Nabi Muhammad SAW ketika Allah menurunkan 4 malaikat dari langit ke bumi. Ketika Allah menurunkan 4 malaikat dari langit ke bumi, ialah itu pengurutna malaikat Jibril, pengurutna malaikat Mikail, pengurutna malaikat Israfil, pengurutna malaikat Israel. Tungkat-tungkat mengenal tasbih ayat Qul huwallahu ahad, angka ia pai malaikat madap ke upamina. Maka lampena panina mapamula capana iwata lalu capana itimora. Ia tunang kada pandita @tasawuf makada nani kita baca Qul huwallahu ahad lalu capana angkatalu ri amulangan malasa, maka keesokan harinya dia akan sembuh. Kemudian nani kita baca Qul huwallahu ahad lalu capana angkatalu riamulangan na malasa nanuru manene lasana na mate makare andre uta panditay nari kunjamme yitawi ipadaka iwalu inapi sabayani na paipatama ko jaluri na kibuwe makare andre uta panditay pemali makoko tikuna pemali makoko tukuna oko ilabanna jaluri na kibuwe barakana mujisana Quran suratul Ikhlas ialah Qul huwallahu. Kemudian yang kedua ialah itu materi Nabi Muhammad SAW ayat lalu inan ke Tinroe sebelum angkati ya milau sahabatna Nabi Muhammad letu Nabi Muhammad SAW ialah tunang ke pengurutna
wadimatus sahara makutana ri Nabi ta makade pekko jalana ya Rasulullah. Makade Nabi Muhammad SAW as-salawat inasoloriya melo di malam ke salawat tak melo di mampunco yang penting mas salawat inoria. Angka itu waktu gimana ni salawat di Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad SAW. Ya dona salawat menurut jumhur ulama ngabagi apa pasal yang pertama ya engkar yasa salawat malampe, kemudian kedua engkar ditolak salawat mapunco, yang ketiga engkar ditolak salawat tua, yang kedua ditolak salawat mati. Tegel yasa salawat mapunco ya iana itu Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya iana itu salawat mapunco bahkan yang kali ini asalnya itu asalnya makna Nabi tak termasuk di masalah atau teman-teman ke hadis. Kemudian yang kedua, angkari Allah salawat malampi di maknanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ummiyina wa sahbihi wa sallallahu alaihi salatu wassalam. Ia termasuk salawat Allah. Nah sebagian ulai pak masalah waktu mapamula tamana magharibi letu mupana bajarangi mapamula mupana bajarangi letu mutamana magharibi ada rapiyo ulai si mata masikri marinara lori Allah subhanahu wa ta'ala. Angka pangulutan Nabi Dawud mampamantangani mampaca kita sabur takwa angka ulah lalu kuyorona makare aptopatinna Nabi Dawud ada itu nasa dumana Allah subhanahu wa ta'ala pancajullah iya tona kami namarni iya tona kami namabiccu lele solangi mi asina pak galungi lele solangi mi tanah-tanah na pak gerai tak kumatte nang kalima manayin na ulai tak kumatte ulai makaraya Nabi Allah memang nasangnya na panjali tak Allah Ta'ala kami na marani kami na mabicu ya lele suwangi mi asena pak galungi lele suwangi mi tanah-tanah na padarai tapi angka sikir tepat tukang mati na ulai ya tunangkala tepat kita tepat tasufui aga sikir tepat tukang mati na ulai mapamula mutamana magharibi letu mupana pajarangi ada sikiri tepat tukang matena ulai iana itu subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar mupana pajarangi letu mutamana magharibi si mata masalah si Nabi Muhammad SAW ada salawatna ulai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ummiyina wa sahbihi wa sallallahu alaihi salatu wassalam ya nani kira tunang kada buruta patal mata sabuke makada nani gini kita ya nani gini kita baca patal togaha pak darat togaha pak baru togaha sikri tepat tu tamadena ulai si bawa salawat dari komelo mapamulananang pemali makasola ulai pemali makasola kalau kemudian yang ketiga ialah itu ada dosi riasa salawat tu kemudian ada dosi riasa salawat mati Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salawat mati asanai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ia tu menjadi persoalan di sesena sempajangnya. Ya, nasabah ia tempat kita tak diurut. Riwayat tu maknana tadak beri, riwayat tu maknanya pertama ki nareko angka ki masalawat cukup dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nasabah magi nasabah iyo sahabat iyo dari penangkalingi asalna Nabi cukup ia mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tapi makdari durunta saada polisingkan makdari durunta
Pak Baja, Gurutta Ambo Dalle, Gurutta Ambar Saida, Gurutta Yunus Maratan, Gurutta Kalisidendri, Dekna Manigaga, Mappa dalam dilapiki di Nabi Muhammad SAW. Nasabaya itu Nabi Dena mati, Tona Minawana Sibawa Tukuna, Dena Marigaga, Mappa dilapiki ibadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kira Roriasa Salawatu. Kemudian yang ketiga, paduan rekomendo Timatinroe nasa nabita, ia narituri kuade pada astagfirullah lil muslimina wal muslimat, napai pasturungi sikiri tasbih umit tahlil dan takbir, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.